国际新闻咱来关心菲律宾众议院昨昏投票通过副总统萨拉杜特地的弹劾案。众议院的弹劾案的指控内底是讲，因副总统违反宪法，反背公众民众的信任，也有受诬洗这罪名。306个众议员内底有215个人投赞成票。若是安尼，即马萨拉杜特地有可能就成做菲律宾史上头一个红弹劾的副总统。 Having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members, is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. 伫咧菲律宾360个众议员内面，有210个人支持，超过1/3的条件，通过菲律宾副总统萨拉杜特地的弹劾案。众议院的弹劾案指控伊滥用几百万美金的公款，也佫威胁要暗杀总统小马可士。 虽然萨拉杜特地否认指控，讲是被政治保护，也是有真侪人伫咧国会外口支持国会通过弹劾案。Isa kami para sa pagpapanagot kay Sara Duterte, no? At kamakailan lang, kanina lang. Marami pang kailangan kausapin at magpaliwanagan at kaisahin ng mga kabataan, hindi lamang mga kabataan kundi iba't iba pang sektor para tuluyang mapanagot si Sara Duterte. 去年11月，萨拉杜特地伫咧一场记者会，竟然讲那是伊家己被刺杀身亡，伊请的刺客将会暗杀总统小马可士加第一夫人，一个众议院议长罗姆德斯丁人。杜特地加马可士两大家族，则透过政治联名，伫2020年大选摕到压倒性的胜利。即马总统甲副总统的矛盾是公开化。This said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. And consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. 因为菲律宾总统的任期限制1届，所以大家拢认为萨拉杜特地是后一任总统的联盟连选。这么弹劾案将会交予24位参议员审理，然后2/3的参议员投赞成票，弹劾案就会通过。到时萨拉杜特地将会成为史上第一位被弹劾的副总统，也会取消伊未来担任公职的资格。公司新闻张伟林、吴其昌编辑。